Okay, so re tlo tswela pele ka the vitamins and the minerals. So re tlo kala ka vitamin A, and on the vitamin A o ka kgona ho e fumana from the carrots, o ka kgona hape o e fumana from the cheese. You can also get it from the liver. So bonyane ka letsatsi ha o na le di-carrots o jele 4 tablespoons e leng dikgaba tsena tse jang tse i4 tla bo fumane the vitamin A e tlo thusa hore immune system ya hao e kgona ho sebetsa hantle. Second vitamin e ka ba vitamin B6. On the vitamin B6 yona o ka kgona hore o e fumane from the meat, fish or the potatoes kapa the bananas. Then on the fish, from 1.5 can star the tuna fish e ka kgona ho fa vitamin B6. And the last one it will be vitamin B12. On the vitamin B12 o ka kgona ho fumana from the eggs, it can be the milk, or o ka kgona ho fumana from the meat. So example ya teng yona e ka ba from the cheddar cheese, and you know cheese ke tswa from the milk in the dairy products, and e ka ba 2.5 slices tsa yona cheddar cheese. From there from the Herbalife products o ka kgona ho e fumana on the Herbalife shake. You can get it from the protein drink mix, o ka kgona hore hape o di fumane ho the other products, because they are not only loaded with the nutrients but also the vitamins and the minerals. O ka kgona hore o tlo di fumane ka ho tsona ntho tse kang bo di-express bar, ntho tse kang bo the Procore. We have also the Pro 20 select. So there are so many. So o tshwantse o nke karolo hore o hlokomele mmele wa hao o dule o ntse o phetse hantle. So re tlo tswela pele ka the other nutrients.